Počinje 16. humanitarna akcija Podijelimo jer zajedno možemo više. O kakvoj akciji je riječ i kako i na koji način svi naši gledalci mogu učestvovati u samu akciju i na samom kraju ćemo, nadam se, i mi donirati. Reći će nam Katarina Čarapić ispred roditelji.me i Marija Manja Jovović, Fondacija Čini dobro. Dobro jutro, drage dame. Pa možemo li čuti o kakvoj akciji je riječ? Katarina, izvolite. Dobro jutro i vama i svim vašim gledalcima. U pitanju je humanitarna akcija Podijelimo jer zajedno možemo više, koje Udruženje roditelja realizuje već 16. put za redom. I ove godine, kao prethodnih godina, značajni partner ove akcije jeste upravo Fondacija Čini dobro, koja je aktivirala na online platformi mogućnost da svi građani, odnosno pojedinci koji su zainteresovani da podrže ovu akciju, par klikova doniraju finansijska sredstva kako bismo opremili veći broj školaraca za početak nove školske godine. Akcija je namijenjena porodicama koje žive u siromaštvu, odnosno čiji je budžet porodični i tekako pod velikim pritiskom i koji zaista nekako pred kraj avgusta, početak septembra osjećaju veliko opterećenje kako da opreme svoju djecu za početak nove školske godine. Znamo da je danas životni standard u Crnoj Gori takav da jedna četvoročlana porodica, za jednu četvoročlanu porodicu je potrebno nešto više od 2000 za osnovne potrebe, a mi ovdje pričamo o porodicama koje najčešće imaju jednu prosječnu ili minimalnu zaradu ili porodice koje žive od socijalne pomoći. I pored svih onih osnovnih potreba u životu koje su zaista jako skupe, da kažem, porodice se nalaze sa velikim opterećenjem kako da podmire, odnosno obezbijede sve ono što je potrebno djetetu. Naravno, kad imaju više djece se to nekako prosto umnožava i ovo je prosto jedan način koji mi već godinama pružamo porodicama kao neko rasterećenje i onda nekako vrlo praktično porodice koje su planirale taj određeni novac za kupovinu školskog pribora će usmjeriti na nešto drugo što je jednako važno, kao recimo kupovina odjeće ili novih patika i slično, i vjerujem da zaista to, sigurno sam da zaista to porodicama znači. To je nešto što iz godine u godinu u komunikaciji sa roditeljima vidimo. Ono što je značajno, akcija se realizuje na nivou čitave Crne Gore, odnosno pokrivamo sve opštine u Crnoj Gori u saradnji sa centrima za socijalni rad kako bismo zaista omogućili da pribor ode u rukama onih djece i porodica kojima je ta pomoć zaista potrebna. Manja, vi u saradnji sa Udruženjem roditelji.me realizujete zajednički ovu akciju. Koliko je zaista važno, ajde da kažemo, jedna ovakva akcija pojednostaviti i načiniti pristupačnim da sami građani mogu na lakši način pristupiti i donirati? Pa, kao što je Katarina rekla, mi smo već 5. godinu njihovi partneri i potrudili smo se upravo preko naše online platforme za donaciju da pojednostavimo svim građankama i građanima Crne Gore, a i van Crne Gore, onima koji žele da podrže ovu humanitarnu aktivnost, da svega za 1 minut mogu donirati novčana sredstva od 1 eura, pa onoliko koliko oni mogu da izdvoje. Katarina je već govorila koliko je značajno biti human i solidaran u ovim teškim vremenima, jer moramo biti svjesni da opet siromaštvo u Crnoj Gori je prisutno, da imamo jedan određeni broj porodica koji su u stanju socijalne potrebe, koji imaju djecu i negdje kao građani i građanke ovog društva trebamo da pokažemo to malo empatije, jer to naše malo stvarno nekome znači puno, jedan novi osmijeh, jednu manju brigu, sigurnost da će biti i da će imati jednake šanse i prilike kao i sva druga djeca koja dolazi iz porodice koje mogu da obezbijede sve ono što je potrebno za početak školske godine. Svim građanima i građankama Crne Gore, jer kao što je Katarina rekla, ovo nije samo na nivou Podgorice, nego cijele Crne Gore, jedan apel da na sajtu Fondacije Čini dobro nađu ikonu Doniraj ili na društvenim mrežama izdvoje 1 minut svog vremena, da li sa plaže, iz kancelarije, iz kafića, odreknu se te jedne kafe, mogu slobodno reći, i da nam negdje pomognu da sakupimo dovoljno sredstava, mnogo više nego prethodne godine, i obezbijedimo sredstva za veći broj mališana, da kažemo srećno
pođu 1. septembra u školu svjesni da ima neko da brine o njima i svjesni da i oni imaju nove olovke, nove pernice, nove sveske i taj osnovni školski pribor koji im je neophodan za, ajde kažemo, odlazak u školu i za školovanje. Jer moramo biti svjesni da negdje podrška društva je neophodna i kao što je Katarina rekla, mi smo tu da im na najbolji mogući način pomognemo onim sa čim mi raspolažemo i sa čim mi možemo. Katarina, koliko ste zaista zadovoljni dosadašnjim odzivom kada je riječ o ovoj akciji prethodnih godina? Prethodnih godina, odnosno tačnije prethodne godine smo uspjeli skoro 1500 djece iz svih opština da opremimo novim školskim priborom i zaista jesmo zadovoljni. Naročito kad vidimo da iz godine u godinu taj broj se nekako povećava, odnosno povećavaju naše mogućnosti da većim brojem porodicama pomognemo, odnosno djeci obezbijedimo školski pribor. Akcija se organizuje 16. put za redom i nekako sam sasvim sigurna da je postala prepoznata u Crnoj Gori i da porodice na neki način i očekuju ovu podršku, dok oni građani, ali i naši stalni dugogodišnji saradnici nekako prepoznaju vrijednost i značaj ove akcije i tu postoji par zaista saradnika koji su već dugo godina sa nama kroz ovu akciju, što nas nekako posebno raduje. I mi generalno sa ovim akcijama vrlo često pokazujemo da je empatija i solidarnost prisutna u Crnoj Gori i da su građani zaista spremni da daju svoj doprinos i da se uključe kada su ove humanitarne akcije u pitanju, što nas nekako posebno raduje jer, kao što i sam naziv akcije kaže, podijelimo jer zajedno možemo više, a za porodice, brojne porodice to znači itekako mnogo. Ja ću vas zamoliti da prođem tu između vas. Evo, Manja će mi pomoći da zajednički, evo mi smo otvorili link. Manja, vi možete pokazati našim gledaocima kako uplaćivanje donacije izgleda. To je putem linka. Možemo ukucati na sajtu našem činidobro.me postoji ikona doniraj, već smo otvorili tu ikonu. Ovdje je bukvalno polje za unos sredstava. Znači, evo, ja ću staviti 2 eura, izvrši uplatu. Znači, moramo kliknuti, izvrši uplatu. I onda kada nakon toga idu ona polja koja su shodno zakonu neophodna, gdje se vi slažete da ćete uplatiti sredstva, da prihvatate ta pravila, unosite vaše lične podatke. Jeste polje, ime, prezime, vaše, znači svi ti podaci su tajni, sve se to čuva, skladišti na mjestu kako treba, unosi se adresa, grad, unose se i podaci vezano za bankovni vaš račun i na taj način se vrši uplata. Da kažem da je akcija do 31. avgusta, da svi građani i građanke upravo u 1 minut vremena svog mogu izdvojiti, tako je jednostavna aplikacija, znači osnovni podaci se unose, bankovna, znači naravno kartica i u roku od 1 minuta mogu donirati sredstva. Mene već raduje činjenica da mi imamo, kao što je Katarina rekla, one koji su godinama sa nama. Nažalost, mi moramo pokretati ovakve aktivnosti. Ja bih negdje stvarno voljela da ove aktivnosti budu usmjerene nekom drugom pravcu, da ne moramo da sakupljamo sredstva za djecu iz porodica koje su u stanju socijalne potrebe, već da svi u Crnoj Gori lijepo živimo i imamo te zarade koje su nam neophodne da rasteretimo i roditelje i djecu, ali opet da kažem, na jedan jednostavan način, bilo kojem trenutku, 24 sata do 31. avgusta mogu se donirati sredstva. Dragi dame, hvala vam još jednom. Evo, zajednički da uputimo apel na sve naše gledaoce. Vidjeli ste na koji način jednostavno možete donirati sredstva. Mi ćemo svakako u skladu sa mogućnostima donirati i apelujem na sve moje kolege iz televizije da učine isto i naravno kolege iz društvenih mreža da objave link kako bi svi naši gledaoci mogli lakšim putem pristupiti, ali i izvršiti datu donaciju.